AIGP Mwesigwa ebyabigambo byabanagamba n'abanyamakuru aha kitebe kikuru kya Kabarore District bwanyuma y'orukiiko rw'abakuru b'ebyokwerinda okuruga omuri Fort Portal City, Mbarara City, Hoima City hamwe na District ya Kasese oru batayikirizamu banyamakuru. Tuza kugira akaruru k'obusinge ahabw'okuba tutaireho enteekateeka y'amaani kureba ngu abantu bareeta akavuyo omu season egi, kandi omurimo gwaitu n'okureba ngu twagira kuguma nituhabura abaserukale baitu kukorera hamwe ahabw'okuba twine agencies zoona niza ntukora nazo, abantu bari omu maka gaabo bateera akaruru kandi bagarukyeyo gye, taine omuntu orikuja kubatiinatinisa, kandi oragezeho nawe nitwija kumukwatisa kurugirira amateeka ogu akubaasa. Mwesigwa nagira ngu orukiiko oru rwiijeho bwanyuma y'ebyokwerinda okumanya emyanya eyakubaasa kubamu obuvuyo omu bwire bw'akaruru obwo barikureeba emihanda eyakuyamba kureetaho obusinge. Orukiiko riizeho omu kicweka eki ahabw'okuba tubaire nitukora omu ihanga ryona kureeba ebicweka ebikwija kuzamu akavuyo, kandi twareeba emyanya erikukirayo obwingi n'emyanya eri omu cities. So riizeho twaturi Fort Portal, twantumitinga commanders abakuruga Mbarara, Hoima City hamwe na Kasese, kwongera kubahabura okuturaije kukora ebiro 15 abantu baiza kuteera akaruru kaabo. Mwesigwa nagira ngu ebyokwerinda bateekaho emiringo ey'ebyokwerinda barakorese obwo barikukorera hamwe n'ebitongore ebindi ebyokwerinda okureetaho obusinge omu bwire bw'akaruru kandi na bwanyuma y'akaruru. Twataho ebyokureba ngu habaho obusinge, nitwija kugira abaserukale baitu bari aha mamotoka n'aha piki n'aha bigyere bakupatrolinga emyanya ei tukuteekateeka kugiramu akavuyo, kandi nitwija kuba nitukorera hamwe na agencies ezindi ez'ebyokwerinda nk'amahe, nk'aba prisons na Uganda Wildlife Authority kureba ngu egisizoni ei twakuzamu y'akaruru na twaheza kuteera akaruru ihanga ryaitu ryaguma riine obusinge. Director wa Operations nagira ngu ebyokwerinda beyongiire kandi bakukoresa n'abaserukale abatungire aba Special Police Constable omu bwire bw'akaruru. We work with other agencies. We have reinforcement from UPDF, we have reinforcement from prisons, we have reinforcement from UA. So the security plan for the election is a joint capability for all the security forces. Recently recruited the election SPCs who are going to be at the polling station. Mwesigwa yarabura abantu obuteetaba mu bikorwa ebirikuhenda amateeka omu bwire bw'akaruru. Fort Portal hamwe na Kabarore omuri Tooro hamwe na Kasese Bundubujo omuri Rwenzori sub-region nimwe aha myanya erikuteganisibwa omu byokwerinda. Amakuru aga gaasha kwa Justin Nyakeisiki abwa Tari West omuri Kabarore.